Iphiko Lelutja le-ANC eMpumalanga lithi ukungabikhona kwePhiko elitjheje iindaba zelutjha ku-ANC kube nomthelela omumbi ekuthuthukiseni iinrhuluphelo zabantu abatjha kezomnotho nezepolotikini. Lokhu kwenzeke ngemuva kokuthi bavule ikhonferensi ebeyilindwe ngamehlo abomvu yokukhetha abaholi abatjha Emalahleni. Ngo-2016 Iphiko Lelutja le-ANC eMpumalanga laphatlalatjwa, kwathi ngo-2018 kwazokuphatlalatjwa Iphiko Lelutja enarheni zombelele. Kwathi ngemva kwalokho kwakhethwa isiqhema sezemisebenzi senarha bona silungelela umsebenzi wokwakhiwa kwePhiko Lelutja le-ANC. eMpumalanga sifunda sesithathu kwakha isiqhema selutjha ngemva kwehlagwini Tjingalanga kunye nehlagwini Kapa. Ilunga le-NYTT ekungiye ekhetha laba abathunyelweko anele matuntuta phefumule nganasindlela. Asivusi nje le-ANC because kuyi-brand, asivusi nje because si-excited, siyivusa because funeke inomsebenzi funeke iwenzile, funeke izokuthetha ithethele abantu abatsha bale province. So sizoyenza sure ukuthi xa behlelile inkomfa yabo, after beyihlelile lo nkomfa, they must continue to make sure that ayiphinde yenzeke into youth league ingabikho kwispace sayo. Matuntuta uthi ANC Youth League izoqala nakhulu nendaba yokungasebenzi kwelutsha enarheni le.